Samo nekoliko dana nakon što je proglašen mrzavljenikom, mladi Ivo Pogorelić umro je pod nerazjašnjenim okolnostima. Na kraju ću ti pokazati kako su detalji oko njegove smrti doveli do brojnih teorija i špekulacija koje i danas ostaju nerazriješene. Ja sam vaš voditelj kroz najmračnije slučajeve na kanalu Trag tame. Ivo Pogorelić, talentirani mladić koji je svoj život posvetio muzici, postao je poznat nakon što je odbio nagradu na jednom od najprestižnijih međunarodnih takmičenja za klavir. Njegova odluka izazvala je burne reakcije u javnosti, a on je postao žrtva intenzivnog pritiska i kritika. Međutim, što se dogodilo s njim poslije toga, još uvijek je zahvaljujući nejasnim izvorima i proturječnim informacijama, predmet rasprave. Koristeći informacije iz različitih izvora, uključujući novinske članke i svjedočanstva ljudi koji su ga poznavali, pokušat ćemo da rekonstruišemo događaje koji su doveli do njegove smrti. Jedan od najvažnijih aspekata ove priče je činjenica da je Ivo Pogorelić bio mladić koji je bio pod velikim pritiskom i stresom, kako zbog svoje karijere, tako i zbog svoje lične situacije. Razlog zbog kog je Ivo Pogorelić odlučio da se povuče iz javnosti i prestane nastupati, još uvijek je predmet špekulacija. Neki smatraju da je to bila reakcija na veliki pritisak i kritike koje je dobio nakon odbijanja nagrade, dok drugi vjeruju da je on možda imao osobne probleme koji su ga naveli da donese tu odluku. Bez obzira na razloge, jasno je da je njegova smrt ostavila mnoga pitanja bez odgovora. Detaljna istraga njegove smrti otkrila je brojne nejasnoće i proturječnosti. Na primjer, izvori bliski slučaju navode da je Ivo Pogorelić bio viđen kako hoda usamljeno noć prije svoje smrti, dok su drugi svjedočanstva sugerirala da je on možda bio u kompaniji nepoznatih osoba. Ove informacije, iako su neizvjesne i nepotvrđene, dodatno kompliciraju raspravu oko njegove smrti. Još jedan važan aspekt ove priče je činjenica da je Ivo Pogorelić bio mladić koji je bio pod velikim utjecajem svoje okoline. Njegova odluka da se povuče iz javnosti i prestane nastupati, kao i njegova smrt, moraju se gledati u kontekstu njegove lične situacije i pritiska koji je on trpao. Sve ovo nam pokazuje da smrt Ive Pogorelića nije samo tragičan događaj, već i podsjetnik na ozbiljne posljedice koje tlak javnosti i kritike mogu imati na mentalno zdravlje i život mladih ljudi. Kao što smo već spomenuli na početku, detalji oko njegove smrti doveli su do brojnih teorija i špekulacija koje i danas ostaju nerazriješene. Na kraju ću ti pokazati kako su detalji oko smrti Ive Pogorelića doveli do brojnih teorija i špekulacija koje i danas ostaju nerazriješene, iako ćemo morati da pričekamo dalje istrage i otkrića da bismo dobili potpune informacije o tome šta se zapravo dogodilo. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag tame i uključi zvonče.